Yebo, ingane zawethu impela trend video phana-ke enkundleni zokuxhumana yowesilisa nowesifazane njengoba bebenza-ke inkonzo yasekamereni buka wena genqigonqo kanti-ke wengane zawethu impela kuthusa abantu abaningi phana-ke ezinkundleni ukuthi-ke bona-ke labantu-ke bebenza phana-ke endaweni-ke yasepaki bencikisene wena buka kukhonkolo-ke wetafula bafethu-ke ngaphana baseligibele lolu daba ngicela baniqale nibingelele yona-ke Mboso City MTV sithi nje mosiqala ngane channel ake wenze kulungile uciphize usubscribe nawo notification bell cause uthola zonke izindaba eshishayo nazo-ke zitrendayo. Hayi-ke wengane zawethu impela trend video phana-ke enkundleni zokuxhumana yowesilisa nowesifazane njengoba bebenza yona-ke imikhuba-ke endaweni-ke yasepaki bethatha-ke ipaki-ke beyenza-ke igumbi labo-ke lokuphumula njengoba impela-ke bavusana-ke badlala wona-ke ugenqigonqo-ke ngathi-ke bebehlezi phana-ke etafuleni-ke kubonakala laphana kowesifazane-ke eza phana-ke kulona-ke wesilisa kube ngazuthi-ke uyakhona kanti yeyi uzavusana nje athi isiketi sami awuthi ukhuphuka kancane naye-ke lo wesilisa wathi cha impela-ke ibhulukwe lami-ke awuthi-ke uwehlika kancane. Hhayi-ke wengane zothi impela-ke base-ke sebezikhalisa njalo-ke bedlala-ke wona ugenqigonqo kanti yeyi ababoni ukuthi amafoni wesimanje manje ahlakaniphe kakhulu asiyakwazi uba athwebule umuntu ole wena-ke ongekuze umbone abe siyakuthatha abe siyakusondeza abe sakubone konke-ke osuke ukwenza yeba futhi impela-ke nawe-ke le video-ke ithathwe umuntu nje ebekude mhlambe nje ngebanga nje elinganiselwa lona-ke ikhilomitha mangaba-ke sibuka kodwa wawo ubonakala-ke yonke-ke into-ke ebeyenziwa njengoba-ke impela-ke bebemane-ke mpala beshaya yona-ke ivosho bedlala wona-ke ugenqigonqo buka wena omunye uphezulu omunye uphasi omunye uphezulu omunye uphansi. Hhayi-ke wengane zothi impela abantu bakhala njalo phana ezinkundleni-ke zokuxhumana bacha impela-ke thina-ke asazi basothini ngoba abantu laba-ke abakwazi ukuthi bangathatha indawo nento eyenziwa ekamereni ngasese bayithathe bayenze public so bayeka kanjani-ke ukuba batrende ngoba yibona abasukelayo thina-ke sizithulele. Hhayi-ke wengane zawethu asazi thina-ke asazi futhi-ke asazi-ke lokhu kwangempela kodwa thina-ke simbosa sithi MTV sithi nje bafowethu-ke ake sihle ngobona idibane kuyona ividiyo elandelayo.